khale ka holobye wa rihanyo u xupukile kambe eka palamende sweswi leswi endzhaku loko komiti leyi vekaka tihlo eka matikhomelo ya swirho swa palamende yi n'wi basisile eka manyala mayelana na thendara ya Digital Vibes. Xiviko xa xiyenge xo hlawuleka SIU xi kume leswaku Mkhize na ndyangu wa yena ku katsa na n'wana wa yena wa jaha va vuyeriwile eka thendara leyi nga nyikiwa hi ndzawulo ya yena. He is an adult who is not dependent on his father and therefore doesn't fall within the definition of a member's immediate family. In this regard, Dr. Mkhize is found not to have breached the oath. Komiti yi tlhele yi basisa Mkhize eka xivilelo mayelana ku antswisiwa ka yindlu ya yena. On the second count, about renovations to the property, the committee examined all documents availed to it, including emails and invoices provided, and found that there is no connection to Dr. Mkhize and therefore there is no breach. Kambe DA lava nga tisa xivilelo ehenhla ka Mkhize aba enetisikanga. It's rather disappointing that the committee has arrived at the conclusion that, in fact, the alleged funneling of funds to Dr. Mkhize's son does not amount to a breach of the code because the son is not a financial dependent on Dr. Mkhize. Our view is that this application of the code is so narrow that it misses the spirit of the ethics code and what the ethics code seeks to do. Kopu na bona basole swinene komiti ya matikhomelo ku va yi basise Mkhize. We are calling upon Parliament to review this decision on Dr. Zweli Mkhize. Mkhize anga va ahlule tinyimpi ta yena epalamende kambe tile khoto ta ha ri kule na ku fika emakumu. U ye ekhoto ya le henhla eGauteng ku ya langutisana kambe xiviko xa SIU na ku va xi bakanyeriwa etlhelo. Loko swi hete tano va SIU va nyikiwe mpfumelelo hi huvo yo hlawuleka ku tirha na tikhampani ta ntlhanu eka ntsevu leti nga vuyeriwa hi ku nyikiwa swi nga ri nawini ka thendara eka Digital Vibes hi ndzawulo ya rihanyo. Va SIU va tshemba leswaku tikhampani leti ti vuyeriwile kusuka eka Digital Vibes naswona nandzu lowu se va wu teka tanihi xikimi xa vukungundwana. Selby Makgoto u vula leswaku hi nkarhi wa vulavisisi bya SIU ku hume vuxokoxoko mayelana na vukungundwana byi kulukumba. According to the affidavit, it shows the various financial flows wherein the amounts went to. From today's proceedings, one of the respondents, namely Matera Projects, arises very prominently as a respondent or as a party upon which the monies that went into this proposed respondents had been channeled through his company. An amount of 10.6 million is being identified in this regard. And as such, the SIU's contention before the special tribunal is that this was a means of obscuring the funds from being clearly visible and followed up arising out of this 150 million Digital Vibes contract.